Tāra whilawa mārara soifua usi mai le whaafafonga se whaapoponga o tala mea tunu e mamau ma le Pasifika le Radio Samoa. O whainua le pālemia o Israelu Benjamin Netanyahu e le tau mate o lātou whasio tia te itai o le Hamas o Mohammed Sinwar I oso whainga I Gaza. Whainua ripoti mai le CNN I le sore whaamtaranga rea le pālemia tā ua ia whaitau wawhera o whaatupu whaalawe o lātou whaumutia ta uai ma le tūranga lea e whaatatau le taitai o le Hamas o Mohammed Sinwar. A whai e whaamaunia lea tūranga o lono winga o se haafianga o ngaunga lea I fuafuanga le Hamas. O Sinwar o le uso o le taitai sa iei o lea vaenga o Yahya Sinwar le na whasiotia fo I oswa inga Israelu I Gaza I le tausanga le tenei. Mura o whaataria sa tariane le Hamas pe whaamaunia lea whaaringa mai le taitai o Israelu. Awa sauno Netanyahu, o so se tasi e wala watu ia Israelu e tau fia na ospa inga, ai rei au sia le wha moe moe o lo lātou turi mata ia, o lono winga o wala watu ia I lātou, e tu upea le Hamas e whaino na malosi. Ta ue le ri pārmia, e iai rea ia te tau a Israelu e pui pui ai o na tangata, mai so se pūlenga e whaamata watu. I se ripoti la tamai le taua Ukraine wa whaeroa I le so le Asia mo le urua I taimi e le taitai o Rusia o Vladimir Putin o le whaetu o Kursk taru mai se taimi umi o le taua I Ukraine. Wa ripotia le whaeroa I ngā Putin ma taitai o le aai o Kurtatov ma Asia fo I Kursk I no fuanga tau niukiria o lo o ia I e peo na whaamania mai le Kremlin. E le ipino na mai a le talanoanga ma Trump I lunga le telefoni le vasani lava au lewa wha ngā solo por kalame le taitai o Rusia mo whauta na inga whatatau se whire mui rei tu o le rolangi. Na whailoa Putin, a o iaila na malanga seasi le Kursk, o lo tau mawhai pewa ngā awa Ukraine e a ngāne a ngā I le tua oi ma Rusia, a o sauni le Kremlin e ngāre rua whaatasi ma Ukraine, mo le tau fia o whetawinga mo se teimi, pe tai ere I mautu mai rawa se whaamataranga I se aso ma se teimi, e tala no ai tai o I tu e rua, mo se whire mu mautu I Ukraine. I Amerika watalia ina e le malo tele le vaalele lea na wha mea alofane e Qatar, ma afuai manisi o whaitionga mai nisi le aulangolango le presidene o Donald Trump. O le vaalele watu inatu le aulanga le Air Force One le fe ave ia le presidene, ma o le tu ainga poing fitu wha fitu, ma o talia ina aloa ia le whailau tuse le puipuinga Amerika. O lo o maumau wa I le wharepaepae o le mea alofa ia, o lo o ngatasi ma le tūla fono, pe tai o le whaalauroa ina mai o lea mea alofa le vastaruai, wa afuai le telo le mau whaitionga. O le vaalele o se mea alofa mai le ai ngā tupu a Qatar, ma pea ma le whaasarau miliona le tau, ai iai vaenga mana o miona whaopopo ia ia wale malu puipuia, mo le whaave ina o le presidene. O I la leo lo o whaitio ai nisi, o nei fōringa o atu fo I le piriona isi tupe whaaruai I ia whetu na inga, ma o lo iai fo I se vaenga o le whaavai o le atunu o lo o whaasa ai mea alofa whaapea, e tu uina I tu la ngā tofi o le malo, ma isi atunu e au noa mase I o enga mai le konkaresi. O le whina o le presidente o Donald Trump, o le vaalele I o lo o fōa iane le matanga ruenga le puipuinga le atunu ai le moia, ma o le aia le whao ngā ina fo I pe a mai alo na taimi, I le tofi presidene. E rua vaalela le Air Force, le Air Force One o lo iai le teminei, tanu mai la whipsela I wase fulu, o lo whao ngā mo le whea avea ina o presidene o le atunu. Mai le Pasifika o lo iau kilani New Zealand le pālemia o Samoa le fionga fia me Naomi Mataafa, mo le whanutanga le University o le Pasifika o lo whanga solo ai le vasanei, ma o se whaatala noanga ma le Radio New Zealand, wa ia tā uai o se teimi o lui tau mo le tūlangi o le Pasifika, ma ona taitai, e meisa I le tau whaisa iri mai o awa noa o isi atunu, ma lo lātou au wai ai le Pasifika. Na whaamani ane le tamaitai pālemia, I le leitio whaasaralawa New Zealand, o le ilo ilonga po le Review of the Regional Architecture po le RRA, o lo taitai le Pacific Island Forum, wa iai ilo na vaenga mulimuli le whaatalanoanga. O le RRA e aunga tonu le wha mautuina o pūlenga wha I tūlangi, ia tala whea ngai ma le mafuanga na whaiai, a o ngā matali I mana onga o tangata I Automotive le Pasifika. Ta ue fia me I le ripoti la valea, o le tari atu lea taitai o le forum I le wha o popo pea o leo wha I o ana paanga, o lo o fia maua ni awa noa I le laulau mo whainga whiriwhiringa a le tūlangi. Na whasiringi a fo I le pāre mea I sora whina ngalo po iei se tasi I le Pasifika, ma ia tā uai o lo iai le tari o lo o iai,
Pei tai au ina whaatino, o lo iei tūlanga o lo tā ofi ese ai. Whai loa fo i le saunoanga le tamaitai pāre mia le ripoti la valea, o le ale toe tūrai mo le vanga whai le fasti se pālota le lumanai, a e mole anga i luma, a le o seisi wha amalu fou e ese mai ia po le tūto tasi foi. E le i whaia se whai unga i le tūlanga lea i le teiminei e peo na ia tā ua. Tala muni mai tonga, wa wala au nei le komiti mo le kawa, le tonga kawa committee, i le malo o lo omana o mia le au tato awa i le atunu, se feso soani me whaatinoa i ngā ruenga, ma whaarere i ati le le sapalai o le kawa i le atunu. A whaeloa le sui o le komiti le tio wha malo New Zealand, o a fianga le leo le tau, o a fiai le au onanga, ma o le mamafo ti munga le masani le wha mawina mai a Novema i a perila o tausanga taitasi, o whailawa si tele o na fianga i whaatoanga. Wha matala le au whai whaatoanga, e tele tupe e alu le teimi leo le mamafo ti munga, e meise o le tau wha mango le awa, ma a whai e wha o ngā masini e tele fo i le tupe wha aluai. Pa mai le komiti, o so se whai whaatoanga awa i le atunu e te tau o na maua se whaso soani, e meise lawa i le teimi le nei, ma le si tia o le tau o ave atuai lea o loa i maketi i whafo e pei o Amerika. Tala ia le radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei a stofi, manuia ngā luenga o whenga iai. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e peo le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa i alu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. I feel lower so sad. Omega Ka, I'm knowing more. Omega Ka, Tabaleta Mofie. Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Geopolitical Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka. Malole Casey Omega Ka. Wai nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangile, a wafa tau molo ainga i Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whatau umai mawhai ona tatongi le tātou ofisa i Mangile, ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi lima ono tolu fafa, olua tasi lima ono tolu fafa, pe i meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si whamtalanga. Talo wa Samoa, waule nei o kasu ti alu, awal sui ala ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela a. Tuai Ola Samoa le nuu te novo ai Be wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai O solela susulu mai Mana tuai Ola Samoa le nuu te novo ai Pe wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai Hangi mai se matani
Se momoli atu ai Lo ua lo fai la Samoa matalasi Angi mai se matangi E momoli atu ai Lo ua lo fai la Samoa matalasi E ale nā, angi mai se matangi se momoli atu ai o ua lofa I a te oe. Samoa le atu nupele, Samoa matalasi, Samoa tūmama, ma Samoa fo'i e whaapena. Ma lore sai fua manuia, a whio mai o matala mai au I le mauta nei, whaatalofa I a te oe mo fua lofa atu fo'i. Ia, ma natu o loo manuia mea uma, ia, mai se fo'i le tae au ina ua nganga e le la. Ia ma la usu le atu nuu I ona tiute mo na Faiva masani, I lātou ina nofo le fale, ia o le lātou tofi lava le nā. O I lātou e ngā rurua I Faiva e whaia I le ngāta I fale, o Faiva o le vāte tea. Ia mai se fōi, o Faiva o le tua sivi ma le tua vau. Ia o nei atu nuu o tātou iai. Ia e mo ia iele o Faiva ato anga, ma le au Faiva apalangi mais a o tātou. Ia wala usu lava I ofisa, ala usu fōi I le tūlanga o fale whai ngā ruenga. O isi e usu I potu a onga. O isi e usu I le ofisa o leo leo. Alo matama whanau o le tunu ua tutofi so se tiute ma so se ngā ruenga o Faiva I o le tunu ua whaamanui o mai ai le atua ia I tātou I a te oe, ia ma whaapena fo I a te au. Ma tātou uma. Ia, sa ufa la le lei le lofa ma le anga le lei o le atua. Tau alunga atua I a tātou talafou I vai whanua. Ia matala mai Samoa o talafoi mai le Pasifika, New Zealand nei ma au se tāria, mai si atunu o laulangi, ele au onanga ale te mai tai. Ia Miriama Po Murray, mo se si whapoponga pe atali tu la elima, ele afiafi nei, ia ona malolo aila ia lea si Italia lupe maunua wale aswa tai au, toe whaua mai le onanga, ale sui o le Radio Samoa, ele atunu o Australia, ma le stete le laumua o Australia I Canberra. Tawalunga atu I fwoi male o langa male tautua masani, a le tofa I a whangamua, ia po le ftalenga fwoi a se umanu Francis Ioane, ia tātu tālia fwoi, la malama o tai au, ia maua le manosi, ia matoe mariu mai, wha au wailu, lea au langa male tautua, a wā le whafonga anga Samoa. Whatalofa I le tātou wānonofo I lona tāwhatolu. Pa ia mamalu wha le malo, pa ia fo I mamalu wha le angadu, ia ai, ia mawalunga sa vi inga le tua. E momoli e lana au whainga ruenga tutofi, I whata whaitaulanga e fia. I le dei atunu ua tātou nopia I ai ma vea mo tātou a inga lona lua. Ia whapena fo I so se tafo le lalolangi, o lo o ta se ai, ia le au whainga ruenga. Ona o le tau wasu suila, o le ipuvai o le ola. Mana tua, o tangata nei, o tangata ese o mai au mau ma utou e pe o le whabeile tus, ia tātou wanga le lei, I le au whainga ruenga le tua. Ia awa, tele whamrianga tātou te mauai. Ia pēr kari kongu e le tala nā leo te matua. Tātou te manuia I le anga le lei, I le au whainga ruenga. Ia, whatalofa whapito I te mamu tina mātua o le atunu. Ma lola soi fua manuia, ma anau fo I le te talo, ma lau tau tāpua inga I maota ma lau yaso uma, ia ma lau tau fo I whaanono ngā manu. Ia, a wāse manuia o alo ma tama whanau le atunu, a o alo Faiva. Whatalofa I whale o tangata mātutua, whapena fo I maota ma laua, o maota ngase. Talusia I le lofa ma le anga leo le tua, pa yatu, ia ona a au wha a au foi wha ia ona o ngase o le tino, o lo o mauai, ona o le pula la ngoto o le soifua. Ia ma le tautua uafu, wha malo whaftai, ngā ruenga le leisa o tauti ngā ai, ma saasa le ngasu o le tai au. Ia o le ua mapu mai whalenga ma mauta.
whaine se malolonga. Ase kau kuaku istangata. A o lisi fo i sa o le ngaruenga. Ia, ua fo i mai i mauta. Ua tau ia matu ese a upenga o le taua o le ngaruenga le atua. Le fusiua ma le tuspaia. Ia e whaala i isi fo i a upenga. A upenga o le fue ma le to'o ma le ula fala ma le launga Samoa. Ia peila ona iai isi sa avea au na le tua ia ua fo i mai. Ia ua toe le liu wantu e whai le whatu ainga tausi. Whae e swafa matai i māo lulunga. Ua tausi le ainga, tausi le nuu, tausi le kalesia ma le itu malo. O anga i fo i disi, e meo upu whai o malo. Ta vua le nā le whao o pēr o le tautua. Ia ona o le alofa o le atua, mana mea alofa ese awa e le mawhai ona toe ave sea le sosia o lo ia te utou. O lo tua tu fo i ai ia le ngā luenga. A le whaiwhi au fōu le nao walu atu e tausinu. Masi ona whare tua au le lei. Ia, o le whiriwhiringa le nā le tangata ua whai. A o tala vau le soifua. Wau ma le to o lua i le ngā luenga le atua ma le whiriwhiringa. Ia, e o tala vau. Ia, ma au le lei. Le tā tupu o le malos. Ia, e o mai fo tausanga e tolu se furu po le wha se furu le ngaruenga. O mai ua sina au. Ua whai le matio ata, ua tau pula mai. Ua whai ma le to ua tau to mai ai. Talo whai. A malo ia te utou, o lo iai pea wha mrianga au. A le atua ma le sosia. A wā fo i e wha moe ma wha lango mai le whaiwhi au fō masio na whale tua. Ia te oe. Ma le tina o le ngā luenga. Efeso so ni atu. Ia le nā. O hawha whita au le tūle mai. O le siri anga leo le ngā luenga le atua. O to ina ua malo lo mana i o lātu whale tua. E apa iai. Le au whai ngā luenga fōu. Ma le au whai ngā luenga talavou. Ia ua si tia mai. Ma ua mai ona o si whianga inga. Ma le tātou e ka le sia. Tautua nā ma i tātou. O tātou e malu oile ngā ruenga, o tātou fōi. O le kalesia e o pū e fōi mana ngā ruenga. Isia. Anga e tele matai. Tele matai fōi lea lātou te whi nau lava. Ina ia lala mua e mea o mai. Ai e moe fōi e lala vale. E wha tupu masinga. E tupu ai ia le vāo le whongatia e le vāo le whaiwhi au ma le kalesia. Ia, awa o mea na e tutupu. A le tutupu mea na, ia, o na vele malu i tau. Ia, ma a whai na i le ngā ruenga. Ai whatalofa i le nei teimi, i so se tāwha le larurangi o lo o whafonga mai ai o tātou tangata. Ia, pa ia mawalunga o Samoa o lo no pia i lea tāwha ma lea tāwha o le larurangi. Ia, whatalo whatu, lei atou o savea le ua i ali i pesta tā malangi se yuli, so alo le nei, Muritalo, Al Harrington, Tuman Vaula vea, tātou whiloa i ma oe i le whapoponga o le tātou pola kalame. I le whatawhiti o ngā ruenga o le nei vai aso, o ngā Gagaifo ai Faiva o Samoa. Malon ngā lue, o le ala wala tiu te wa tofi ai oe, mai tātou uma, tātou whamaoni, ma whaia, ele ma ele ngā e te tau ma mawalunga o na o iai. Ia ua ele tala le tusi na fe mai o lea, ia te itasi ai o na oa o le tangata, i lona tiute malana matafa ioi. Ina i mawhai o na wha ato o toa i na ai, le au nātu. O le au nātu, le nā, tā ua tele. Whatalo whapitoa i lunga o le tātou apia fōlinga, the Facebook page, ia whapia fōi le tātou YouTube channel, ia po isi fōi platforms o lo whalonga mai ai. I isi tafo le laulangi, whatalo whatu. Malo le soi fōmanuia, malo fōi le ngā lurue ma le tau atai, malo le pale, le lava papale ma le onosai. I ngā luenga o lo whea ngai ai. I lato o le ua mānawa le teime le nei, koloki le card, sign out, sign off, ia manga ia tuloa i lunga o le ala tele i alo whangia le tua ina ia pui me malutia le soifua feta aloloa ai ina ua manawa ngā luenga
Manga i atu i le whale. Pe ia o asongi e whaakuai e ianga o i le whale. O le aso le whaatawhiti o ngā ruenga. E oku ele o sa o le whale, oku wafe i lalo se la au, wafe i le papu, wafe atu lea mea. E o isi e ingua ia le whale whai ngā ruenga. E sa, o le true ori le mea le na. E le o se me se le tala le na. A wafu i whapea o whaatawhiti o ngā ruenga, o le aso le tupu, wa le tō tele lava e tongi aso lulu a stofi maas whareile. Ia la lawa i eitu pe le tanga, ia oisi, ia e awhelo le tu i le TAP. E wiki e awhi mumu le ngā mea, awhi mumu e awil kupe le matua. Whai e se whaatau, ma fuafuanga a wā, ia le whai ungo le vai aso. Ia ma le tōna i le asa, ma le umu le whai whiau. A e alau sifuru wa ima lau tauranga ana pong. Mea na e tā ua tele. Nisi o loo asia i tātou le nei vai teimi o le tausanga. Malanga mai Samoa, malanga mai Hawaii, malanga mai Australia. Ia po nisi fo i vaenga o le atunu nei. Ia mo i lātou fo i o lo ua. Malanga ese mai ma Amerika ua le o toi fia i pūlenga le to ino Donald Trump. Whawhelo i atu le i atou sa vea. O mai kako ngofo i ngei. So is it cold fale me so musika e ile me mali ala le o tula i mai nei ile swinga le o ye nei ale housing New Zealand por kainga ora le me fole na o ye e lua lova ya so e le tongia pe behind daila rent saulo me le tusi ya te oe o te ile au mai o le tula fona fole la lo finga malole. There is a new policy and people needed to be informed. Kwa le anga le amio la wanga le wama nei le tawhatolu le whaiele malo so fatasi a le National, le ACT Party, ia whapena fo ilto ino wawa samana ia Winston Peters malana New Zealand First. O le mea lai tau na whai. Tau o na mātai tuina ia le tūlafono le nā. Le ua peia ua tutusa la tū manga. Ma winga o tangata fo i le private rental market. A sa wale tusi e a fo i walua vai aso a o le i mawhai lava na update lau rent. O le mea le nā o i ai i oi. O le alal me whai. A ngā i le officer o le Housing New Zealand e tala noa ina le mataupu. E awa o se soli tu la fono. Le lato ua mai. E le tuli whaafose i o tau aile i ai ia sa whiutanga inga mani tala noanga ua whaatino. Ona e fau lea. Policy po lea fo i tu la fono au mai nei. A departmental policy all over the country for the Ministry of Housing New Zealand. Is temi tātou tue tala noa fōi e winga i le nā mataupu. Nanga te tau mataua. Te reo temi tātou tala noa fōi mataupu whaaporokiki maupu whai o mā lō ma mea lo tupu i Samoa. Ai te tau fōi o na ave le wha mua tātou tala noa i mataupu lo tutupu i le loto i whale o New Zealand nei. Ai sea, langa o le atunu uma ele o le tātou te nino whai ma soi whai le atunu. O ave mo tātou ai ngalona lua. So o se tū la whono, e whaatata mai, ia ma wha ma ite mai. E haafia umahi lava i tātou, ma lo tātou soifuanga, ma le soifuanga lau tele o le atunu. Haafia tātou whanau, haafia le siosio manga, le tau o le siosio manga. Ia whapena fo i tū maanga whasotai. Ioe, tau ala le tātou malama i ai. I mea na o lo tutupu mai i le nei fo i vai tau o le tausanga. Sa te tau, o la utala lea, sa te tau o le whaalawi loa le mea lea. Whaalawa i tele i lea tunu u atoa. Ai le whapea, e te iawa tusi mai. Ai le malama i le ainga. Wei eise tu la whono fau o whatu. People needed to be educated about different variations of policies, whether it's a piece of legislation from Parliament or a departmental variation on policy. E tā wotele, le malmalama e o tātou.
ina ia lapata ia ai fo'i I tātou I lea taimi, ma lea taimi. O lea ua 25 minute wa te ai leitu lai wha, a malo atu I mātua, ma le ngā luenga o le taufang le fiafi, o I le tai au. Ia, ma la poe momoli ia tamaiti le aonga. Ia, ma ua tu ua foi le aonga tamaiti, ta alofa tamaiti, a lo le ono sai I le aonga nei fo I waitemi o le tausanga. Ia ono sai, ona e tā ua tele. O le aonga e whai I louru manai. Ia le nā. Wa malo atu I ave tāwale. O le au ave pasi, o le au ave lori, o le au ave kuria, au ave uba. Ia, ma o le au ave waalele, ma le au ave train. O le harewe ke peke ave kololi, foi peke ave lifi e tāua umamea nā wae. E au ngā. Ia to mai ese e whātino ai ia ngā ruenga. Ua to tofi ia tātou. Au wama ia tu I telefon mai Samoa I le taiao na le la. O le asona na fina momoli ane ai. Ia le tofa ia tamale tā. Taimang Jensen. O se tasi o wō mamai. Ia matau ainga fo I mai le tātou nuu I waiala mota. Ua momoli ane I le whawhaletui. Ma le teitei whono o le whātuatua I le atua Samoa o tasi. Ma o le sunga ia tamale tā Taimang Jensen. Ia o se tasi o tamatuai o le manu Samoa malana tautua fo I le tātou aula kapi I le tele o tau sangua. Ma vai, ia whapera fo I ma le tātou aula kapi a le tātou nuu I waiala. Sa vea o ia se ali isu atusi mo le tele o tausanga. E le ngata, I le matanga luenga o tupe ala malo. O le temi nei, o lo vea o ia, o se whaia onga. I le universite au awa o le tātou malo I le papa I ngala. Ia e whapena fōi ona a vea o se su atusi. Wha maunia. Certified accountant, public accountant for many, many years. Lela o momoli atu nei. I le whātuatua I le atua Samoa o tasi. O le sui whaolioli e tau wāmai ile I tu malo o le vai maunga lua. Le vai maunga lua le nā o lelo o tūla I mai ai e le sifo I uso mamai I a te au. Le tofa I ale na tai Victor ta mapua. Mai I le awhiu anga mo taa ma le tātou nuu I mangiangi. Ia. O le alawa e whai ma wha lawi loa atu foi. Ma wha ilo le whangatia. Ia le tele o sui. O sui e momoli o le fast. Ia whapena foi sui e momoli. I o le whatu I le HRPP. Ia ma lawi loa ia e tangata po ai le sui whaorioni leo o tūlai mai I. O le ale pati leo o tūlai mai ai. Ma whai ai le whiriwhiringa. Ale tangata lava ia. Ia, o le ta upu leo lo o lau walunga pēle, te mire nei. I le vāwa ai, ma le whaalongolongo, ma le maitau, ai maise fōi o tustu singa. Ia, le mata upu lava leo lo o lau walunga ai. I le tāo fia o le ta maitai. Pele stene o le tātou asosi o le au tustala ma le au whasalau. Ia, langi kirisoma. Ia ona o se tala na ia tūsia. Wa tele la ma le ngau sā. O manatu e whaalia iai. Ai tā ua. Ai sea. Tātou te awa o mai I ni a ngeli ese. We can learn from different angles of the opinions expressed by the people. Not only journalists and broadcasters, but those on the social media. Ia. E tele tala lo fai, ia tātou te whaalongo, tātou te maitau, tātou te awa o mai foi. O whea le angi e le matangi I le langona o lea tangata ma lea tangata. O lea ia te tau le nā le tangata e whaleo ai.
Ai, nauna o te tai o le atunu i le i winga upune i tolu. Summon, o summonia. E mwhai o na watu le tusi, alo ia. It is a court order. A mai le ofisa leo leo. E wala uli ai oi. E te fio mai. Se i whai se talanoanga. Po se su enga. Ma leo leo. E iei la mea o no tupu i le valea. O le samanio oe. E a po o le whaatalano ino le mataupu. Ona iei lo lea o le mafau whaunga o le a whaatu lai mai e leo leo. E atangia mai ai. E iei se vaenga o le tula fono o soli. Ona whapena lo lea. Ona momoli atu molianga. Whaae e molianga. Laying charges on you. E fo ilisi upu taua. O le turn yourself in. O le winga le upu le na. Ia lai si le fia le nei. E le tau a ambi atua oe. E leo leo e te fio mai i le ofisa si i tatu talanoa ma tala po le ale mea lea. Ua whatula i mai po se talo sanga. Ua mai seis te ngata whaasanga i te oe. Ona e fōringa mai e eise vaenga le tulafono o solia. Wa fia ai a tau. Ia malangona fo i o seis te ngata. E lan te ngata e a fia le mea lea. O le sawa ia i lona loto fuati eifo. Aluana ia i le ofisa o leo leo. Ioi. E la le bea. O le teimi lava. E whai ele talanoanga ai wha mauni e leo leo. E ei se vaenga o le tulafono ua solia. E mawhai o na lātou whae e loa mōlianga i ate oe. A whapela o lai tasi, pe lua, pe ia i tula, pe o le tasi le aso lava. E tau fiei oe. O lea lava ua ia ile upu o le tau fia, o le loka, po o le detained. Ioi, mana tua mai upu na. E a, ona iei leo malesi upu, ua ta ua ile tula fono. Arrested. Ioi. Ua sai mai oe. Using force to detain you or attain you. Ua whao ngā loa le malusi anga leo tui leo masai sai mai oe. Ioi. So, summon, turn yourself in, or be arrested by using of force. O le teimi alai arrest ai oe. O le teimi fo ile na mai ai ma whae e mōrianga. Charges are laid for you. A pe fo lai tasi le asu, tasi le tu lai tau fi ai oe. A wai masani lavo no tau mai e leo ia te oe. For your information, you are now officially detained. E walo ia le tau fio oi. Lona winga e tu sale na a whapeo le loka. Ile ai, ele whapeo wa loka a wa a loka. Ona detained la ia lea nga i tonu o se sela leo leo. A o le tau fia. Alo ia. O le lava e tau fia ele o loka oe i tonu o se sela. A o lea e tau fia oe. E ese le loka, ese le tau fia. O le tau fia oe, you have been detained or remanded. Ia, ona whae e lola i leo mōrianga ia te oe. Pe tasi le tula, o le nā lava wa detained oe. Wa tau fia. Ioe, ai le i loka ina oe se sela. Ioe. Ia mana tua ma malama le mea nā. Langa e toi fo i eila u whaamtalanga e winga i le te maitai. Tu stala ma le te Palestine. O le... Ona ole se senga o whaamtalanga lo au mai. Lea o lo o laumanu i ai whapea e tasi pe lua i aso na loka ai le te maitai. A lea fo i e sao noa i alang. Lea i ele i tau fia o ia moni aso se lua pe tolu. Ia, tātou te le
Toi whaamasiroina lala ma taupu o lea lava e sau noa le tamaitai la tu stala ma le Palestine. Ele I tau fia pe loka foi o ia I te tonu o se sela. Pa o le potu tau fia o leo. Ele I whaonga ina foi e leo le upu lea o le arrest tau fi wha malosi mai oe, sai wha malosi mai oe. Na alu I lona loto mali. Ia ma whaatalitala noa ai. O le teimi lava le nā, e whai loa tua I e leo. You have been detained. Whether it's for 1 hour or 1 day, you are officially detained. Ioe, mo tau fia lava oia. Oile I tātou wheme mea ai ma le mautonu oile ma fawfau mea, but ele tāua I te au, e tāua I te au. Ia malama le atunu o I wingo, ia mea, ma ia upu. Leanga ia a fia ele tamari anga o le tangata le tupu ele whalavelavi. Si tama I tala lava e whai atu, ai whapea ro le tala isa alanga le nga loka. Le nan sai mai e leo. Whai le tala sao e te tau maono mea. I loa ai le wha maoni. Leanga e tau wale ai le tangata le tau fia. Ia, mana I o le nā ua anga I atu le whamtalanga le nā. Ina ia tau manino te isi ai le vai liu lea. Ia matatu lofa malama ai foi I le tūlanga na o iai ia le tamaitai. E ui la ia mau mea uma. Whether she was arrested or detained or she was summoned or whatever, the charges have been laid. O lea lava ua whae e atu ia mōlianga alo ia. E tasi le mōlianga. O le Criminal Libel Act. I lalo le tūla whono le nā lena toe au mai le lua fisfuma le tolu. Ai sa te tau lava. O na whātātia ese le nā mata upu. Ai whao ngā pēr le Defamation Act. Ia, o lalana. E tāua pēr le tātou tala noa le tāpu le. Langa i le whapea o se tustala junior, pa o se tustala whatitai, pa o se tangata whaasala lau whaato a sawana nafi, ele malama I tiute mamatafa ioi o le ngāruenga ne. Leai. Oi o le Palestine. Ioe. Oi o le Palestine ma le ala fu le na lai ona amatu lau porklama. Ina ua o whaato a malama I le mea o tula I mai. E te tau wai le komiti whaafoe o le tātou whaalapurputonga alo ia o le autustala ma le au whaasala lau. O na tātou tū whaatasi ma avatu o tātou langona. Ina ia mawhai ai o na ave esea lea vaenga o le tūla whono. Criminal Libel Act 2013. Ai au mai pēr le vaenga o le Defamation Act. E whaonga. Ina ia mawhai ai o na le tau mia. Ma tau fia ai, ma avea ma pā pui. Ia le saulo tonga o le media, ai mai se o tangata whaasala lau, ia whapea foi ia le au tustala. I le whaatino ina o tātou tute mamata whaioi. E te tau na malama mai le atunu. Aisea, e iai le tātou mata whaioi, e li poti ai mea o lo tutupu. E iai le tātou matafa ioi I tangata lau tele, ina ia malama I mea o lo tutupu. The media and the association, the Jaws Association, the Journalist and Broadcasters Association has an obligation to the public without hesitance. Ai mai se o mea ia pui ai, ma tau fi ai, ia le wha I loa o mea moni o lo tupu, ina ia malama I le tunu. We have an obligation to the public in terms of revealing the truth and letting them know what is happening in our own environment, whether it is law, whether it is employment, whether it is a social issue, whether it is the cost of living,
whether it is a corrupt event, corrupt practices, mea uma, mea lelei ato ma mea leang se I vanga na. O iai se whaalawelawe, ale I tū o whaamsinonga, e tāo fia ai le au tūstala ma le au whaasala lau po tangata lau tele. Ona tau talangia se vaenga, ele io o iai le suesu enga le whaamsinonga. Only unless there is a court order or a court suppression. E mawhai e ona tāo fia, e le sopo tua oi o le au tūstala ma le au whaasala lau. E whaasala wina se vaenga, ua umona whaatonuina mai alo ia, male polo inga ale whaamsinonga. E le tawai o na o iai ia le tātou whaamtalanga. Ai le ngata fo lai le nā. E mawhai pēa o na whaangaina le Criminal Libel Act. Ai e iei la ni o na teuteunga. I le vaenga lea. Ona ua maita wina, le tele o tala, e la lafo e isi tangata. E le ese ai lau whasa lau ia ma le au tustala, alo i o le iei tonu al mawhatanga lea. Ai o nisi tangata o lo lātou whaia fōi le Faiva lea. O le sa o lo tonga fōi le nāo tangata ia. Ai mana tua le lei. O avea ia social platforms nei ale media. Ua pule ai lava le tangata ia. I lana amio. Maana upu. Matala ela lafo. Ua matua malepe ai lava male fale ali i. O le vata puia. Ia male whao ngā ina o le ngangana e fesolta iai. Ia male wha le anga ina o se tamali anga o se tangata. Ia le na. E tā ua tele, le tātou malmalama iei nā vaenga. Ai, ia te au ia. O le saolo tonga ua tu i nātu malamanatu. O lo iai le tō whā ma le whao tautanga tangata. Ese mai le au whai live. Ia te au. E tele mea tā ua au mai fo i e uso matua whawhine o lātou whaia le mea lea. Ai ai fo i isi tangata tūtō tasi e whaia lātou live ma lātou podcast. Wele o toi ai i le sio manga lea, se pā pupuni, e loa ai le tua oi, o upu e whasoa iai, ma le vāno nofo, ma le vātapu ia, e tausi. E loa ai, o lo tū maupea le awa whatawhata. Ia ma le manatu i le mataitusi le nā, te vātua e nā o le lua lapa. O le vā. O le vi a o le va. Ai ai fo istanga talatou te whai tio ina. Ia le tātou talanoa po lau talanoa po ai laval tangata e whasoa. I le ano fale o le mata upu lea ina ia whaafengo fie sa mata upu. Ma whao ngai le ngana tu sao whaingo fie o na malama lama I ai tangata uma. In other words, by the use of the everyday language and the colloquial language, colloquial language, o le ngana o aso uma ma aso whaipea. Ese mai le formal narrative of English ma le alo ia o nitala ma le whasoa I upu o le ngana Peritania. E tusala le mea nā leo o whātua nei. Tā ua tele mole anga I luma. E le aini whai a onga o le ngangana ma le atunuu e nofo I lunga luas fulwhai tu la fitu aso le vai aso. E nofo I lunga se platform o le social media e tau whaatonu ai ma whaatulanga ai le ngangana lea tangata ma lea tangata. We are all different. We come from different walks of life. Ese uma o tātou mawhawhonga ma me e o mai I lo loto ma lo whatu ma lo manatu. Ese ia tūlanga e whasoa I foi.
Whape ina ki liva le sa vali le te mana o le ilo ulu, o lo o ilo mafau ma lau fatu. E mawhai e ona e whaasoa. Matali e ina e les tangata lai whaalongolongo ma mau mai lisi tu. O nao o mai fo i la ia lea. Tātou te fia e whaitala leanga i isi tangata. Ma whaaleanga ma ta lepe ta mali anga o isi tangata. Ai a whai mai loe tangata le nā ia te oe. Ia na oso lola ia matūlo whewhe. Ona e a lola ia lea is tūlanga lewhetaui. Wa e mawhau i loa i upu palau vale, o upu sā, o upu mātanga, o upu e tai lima sefulu, tai se lau kilo kalama le mamafa. E le whao ngā ina i lunga o le platform lea. Ala lalena. A whaila o le tangata, te fie whaaleanga isi tangata i le whao ngā ina. O le social media ma platforms nei. Eo na e toi mawhau whaula i alea. Pe a o ina mai le a i a te oe. Whaasanga mai fo i le la tangata, malalau mai nisi tūlanga e le manuia. E whaaleanga i fo i lauta mali anga. It is only fairness that we treat each other and others. Ai walani mua ia i tātou, la wha ma ite le whainga le mea lea. Walanga i whaafonga lea tunu. Whaafonga mātua o tangata mātua. Whaafonga tātou whanau. Male tūpulanga lai, tima whapelo ma le whaamsinonga. O tu ai ngā whainga la ia ma tu ai ngā upu i e whai e lawali i e. A leo whai atu. E mafua mai. Ele mafua ia i tātou. E mafua mai le whaatumtumunga o le mauta. Ioi. Ele mwhai ona tātou tautu wai ma whaapena a o lae e pi o mai lunga ele amatanga o tātou taitai. O i lātou tono le mauta whano ma le paramene. Wa ila talinga o tangata e le whaalongo. Ma avea ma me whaapa ia mata i le vaai. O le whaalongo ma le vaai. Ma le mai tau o tangata. I upu e whai o tātou teitai. O nā lea. Ua masofa le pā. Masofa le whale ali. Wale o toi ai loa ma se tūlanga e whaatūlanga le lei ai. Ua pule le tangata la tau ia. I la ana taanga malana ngā ioinga. Ma ana upu e whalele. Le upu masani le nā lea tunu. E mau e whalele, e mau fo i e mai tau. A whai fo i la, e te fie e whasoa, saunoa tu lei mawhitalai. Ia e sauniuni le lei, e taliaina. Lau malo lo ma e noa, ai se i tala noa le istangata. Se i tala la le istangata. Ai whaatai tai ona e wha e, fo lele ona e file mu. Ma whaalongolongo po a tala le tangata le whai. Le mea le nā le wo i e Samoa. I le social media. It is going out of control. Ia, o le mea la le nā. E tā ua i tele, le tātou whaasoa pēr. Awa o le sa o le tonga le tangata. Ai ia malama le lei i ai. No right is an absolute right. Leisea ia te tau o sea ia i te tau wā ia i manu ma lo tūto tas. Leise mea whapena. E ila wā ia te tau. A o le teimi ai toso ila wā ia te tau, wa sopoloa ma sopolangi i le tua oi o leisi tangata ola. Ma lona ta mali anga. Ona e loa lea. E iai le tua oi o lea ia te tau o le tangata. Wa solia fo ila ia lea. O ia te tau. E le teimi. Tātou te whaasoa ai. Ai o tātou te whaasoa le mea sao. Ma le mea tāua. Ai e le mawhaio na whaamalia ina ai le ngona o leisi tangata. Ai sea. Na te le talia ina. Le whaamaoni ma le tali tonunga. E sao le mea le tala noa tuai oe.
po leisi fo i tangata. Dalala le nā e matua ti ngā i la ngona o tangata. Ona, lātou te le fia whalongo. I le tā ua ma le wha maoni o le mea leo ua e wha matalatu. Po le ale tu ai ngā ngangana e wha o ngā e kiliwa i le mata upu leo. Pe le lei, pe wha le lei, afa, le kiliwa ina i upu wha aloalo ma upu e whaipea i le ngangana i aso uma. Ina ia malama le situ, e le maria lapa. E le maria lapa. Aisea, langa o le wha le tonu o lawa i o lea ua e tango i ai. Ina ia wha matala. Mau ili le leile mata upule na laia a fi ai o. Leisi tu o le vai. La le na e le mwhai. Ona whetā wa i ala i le au mai a vatu. Whio soi mai si tangata e au mai i a te oe, e le au le tūla. Whio soi mai si tangata au i o, e le au mai i a te oe. O tau se sila la i le mata upule. Lea na mafua mai i tala ia na whai. Pena loka, pena le loka ia le fionga le tamaita i Palestine. Pena molia, pe fia aso, pe fia i tūla. Ia, tā ua le vaenga lea ua na toe wha manino atu ai a mana tua le lei. E mo iri ua lea fianga o le tātou ngangana ma upu e wha soa ma wha lele i le ea ma le social media. O le mea le nā patino o le tangata lava ia. E loa i fo i lou tu ai ngā tangata ma lou whale tangata ma le mea na whau i lou tangata. Le whale a onga na wha a onga i o lou tangata. Aisea, leanga fo i. E le isi sina te awa o ina ni upu, ma momono atu ni upu i lou ngutu, tu lou whafonga le tenu. Wana o mea e sau i lou ulu ma lou loto e me whai o na wha leo atu. Nobody is there to put words in your mouth. It is your own doing. Why are the words that we express are so badly accepted by others is because we cannot control our emotions and feelings and know how to deliver an issue or a message in the appropriateness of words. Ja, is all. Filosofia le da. La. Tau le malo lo ma file mu le. Fa solo ma fofonga. Awa e te whaalongo loi se mea e italo. O le teimi fo le nā e te whaasoa ai i autus tu singa. Ma au whaasalaunga ma mea umana. E te whaasoa e te le i maua le nganga. O upu e te tau o na momori ai le savali. Nanga lai te ita. Lai te whaali. You cannot control your emotions and then you cannot find the words to deliver the appropriateness of the message that should come through. Loud and clear. Ta ua le la. Ai toi fo i la ia leo la whaamatalanga i le mata upu le fionga le Palestine. Toi fo i le ano fale o le mata upu. Malana tusi sa tusia. Ia, wa o whaitau fo i le tusi. Ai lo utali turunga. I la u whaitau o se tustala mas tangata whasilau, mas tangata tustusi fo i mata upu whapene. O tantonu lava, e le ai tele ni vaenga e ono a fi ai, ia le fionga le tamaita i Palestine. E tasi le mata upu lau tilo iai, o le tu whaatasi o tustala e lango to give support to the president of the Jaws Association or the Samoan Journalist Association.
Ele I whailoi na fo I se ingoa. Ele I whailoi na fo I se ingoa. O se tangata. Na pau ale a fiang. A titilo lava ilunga. Nae ta wai leo mamalu le malo. Somebody seeking help from the head of states to remove his criminal case. Lea lai fo ringa mai ai, o lo o masalo salo le tangata lea, e le ai a sisi na alu I le au le malo na o ia. Le masalo salonga la lea, na whawhia nei loa, na alu le tangata le o le au le malo, e talo sanga ia I sana fisoswani na ia ave ese ai, ia morianga ia o lo whaasanga ia te ia. Masau salonga le tangata lea na whaia whaasulu tu la fono le launa. Na whaafewhea nei loa le tustala. Tu sole mea lea o lai na o na masalo. Masau salonga. Na whaafewhea o nei loa ele tustala. O na wisiringia lola ia leo sources. Le sources po ole a ano fale ole mata upu ole mata ole vai. Oina foi mai le whaamtalanga lea. Moi loa ai o a una alu I o ile au le malo. O lo su ele mata le vai. Find the sources. A leo le nafo. E tā ue lo mafofau lela a watusao ma le loto whamauni. O tali tonu, sa te tau na tu inatu se avanoa, pā whai ino visiringia le tangata lea o masalomia, ma ua moria, ona ole, whaia whaasoli tu la fono ole saini e seisi tangata. A visiringia lola, e tau lola na tu uile avanoa. Tali maila. That is only fair, natural justice. E lua I tu o le coin, e lua foi vaenga o le tala. O le tala a uma le tala o le sila I toi. Na whawhea nei masau sau lai mo e loai. Ai tu watu le avanoa nei te tali mai ai. Ma whasili sa o lori. O oe lana adu le au le malo mo se fisosoni le mata upul nei. Na watu malama lei le aso nafi I la o whasoa ma mata upul tatu tala noa e. Ia tātou whaai tete me nei. The conflict of interest that we do have, peo na outou talai I aso uma, ma teimi uma, nā li ae mai ai le whawhita auri, I le maliu o tu au. Ma isi mau mea o lo tutupu I le tono le atunu, e mise le whaamsinonga ma tu la whono. The most expensive and costly relationship that we do have. It is our relationship with other people. It is the biggest conflict of interest. O tātou so'otanga, ma white'ena inga, ma lo tātou lei loa, whātou langa I tātou, I le mea te tau le tātou iai, ma le tātou wā, ma tangata o le tātou ainga, o lo o mia tofi māwalu lunga o le malo, ma le atunu. Ere se mea te tau, le tātou whaonga ina o tātou so tangana. Nā la tonu ala nā le tula I mai ei whawhita auli. I se tasi fo I o seisi vahenga po seisi mea e sili o na taungata. O le so tanga lea. The conflict of interest because of our relationships, family ties. So tanga fale ainga. Ona o mai fo I la ia leo lesi tūlanga. O le vaenga siri fo I leo na taungata. Ona tausi matatongi. Silence. O le mapuni o le ngutu o le tangata. Ua ufiufi wha manungase ua le toi tautala.
say no more. See no more. Hear no evil, see no evil, say no evil. Tua leto e tautala, ai sava ai, maona I loa le mele tupu, matangata na tupu ai, a le whaala belawe. Ua file mū le angai, a inga iai, e iai lona so tanga vāvala lata ma le tangata lea, ua fie le whaala belawe. So se mea, e soli ei le tula, fono ma a fia ai a vanoa, a fia a inga, a fia so tanga, a fia le kalesia, le nuu, le tumalo, le atu nuu atoa, lea ua utou silsila iai. Wa ma lepe ai me whainga malo, ma vale fongatia, ma fua mai I le mele, au telefatu sta mai mea. Silence is the biggest and most expensive thing that you could ever deal with and buy. Yo. Ona, olea, tātou so tanga wha le ainga. Ele nā boi lo. So tanga o le, o lau manu ia pēr le ingoa. O lo masalomia I le melea. Ea, o le whaipule. O le whaipule o lo masalomia. Aia, e a inga I le minister o le matanga ruenga. E a inga foi I le fionga le tumaita I palemia ma iai so tanga fa salvalas. O tau wawa ai lei. O mene, e le mawhai o na alofia e Samoa. Ai se longa pe o tātou ni angelu. E tu salawalape o tātou ni angelu, ai ele me a inga I angelu e lua, a inga malaso tanga malesi angelu. Tua mumusua angelu e tau le mea sao. Ma whaalia le mea sao. O fai soo e Samoa le mea lea. O le tala fo I lea ma le nā tura o Samoa. O le tuwa I le tua. Tati atu I le tua. Tu atu I luma o le tua. O le mea moni Samoa, o la utala lea e fai atu o le filosofia ia te au. Iau te le fai se tala tu lou. Le atua le tamā, le atua le alo, ma le atua le nganga paia, ma le ngasa. Ti ngā fofonga o le atua, I le vava ai atu I mea, e ta tau, ona fo ia e ta ngata malana whanau. Wau mana tu mai ia I tātou, le pule, o le malo si anga wha le malo, wha le lalolangi, wha le tūla whono, e wha tino ai mea nei, masa ili e tātou tali, a o lea. Sa, o le whingalo le atua. E toe ufi lava e lana whanau, mea le anga a lana whanau e whai. Oa whaapito lava e lana whanau. Mea tau lava ia I la tau manisi tangata e vāwāla lata I eiso tanga. Mo I la tau lava. We have done it to ourselves. And we are not doing ourselves a favor because everything seems to be, let's leave it into God's hands. Or excuse me, lalo whanga lea. Ala me ule whanga ai leo leo. Lala me ule whanga ai le tomai, ma le anga waa. Lala me ule whanga ai le tula whono wha le lalo langi nei, o lea na au mai le tula whono lea tua, awa o tula whono uma. O whaavai o malo, e ei Samoa ma le whaakemu kalasi. Morality. Moral values that were from the Bible and the 10 Commandments of God. O mea umalava na tūsia e whaatatau, e tū la whono e se furu o lea tua. Au mai e lea tua I a Samoa.
ana leo, ona te itai leo, ona minista, ona whaipule, o le whainga malo. La tau te whaia ma whaafoe, le tū la whono e muri ai tangata uma ina ia, manuia tangata, saunga le wa e ala na whaitu la whono ia. Ina ia puia mai i tātou mai isi tangata ma la tau ngāio inga e whai. Ai puia i fwoi tangata la, ia tātou mea leanga e whai atu i isi tangata. Wa ngā i lava lau talanoa i mata upu nei. Ona o sori ngā tula whono ia o lo tula i mai. Corruption. Whainga o mea whaala tua. Wa tātou lea lo lofa ai. Ma wa ai mā walunga. E whaatilo lau mea taanga ma ngā ioinga uma. Ma le whaalo alo. Ia i la tau o tū i matangi olo. Lala tātou so tanga le tangata lea, o le ainga. A lala tātou mea le la whai, la tātou oe au mai e whao ngā se selo na malusi anga. Ina ia tātou manui ai. Ma alo whanga mai ai i mea se ma leanga o tātou whaia. Ma mori ai tātou. Mea tonu a le ta o lea lofa. Lea lofa le mingau, le whaaloalo, le manatu. I le tamali anga o le tangata o lo whaatilu lau mea i ai Samoa ma le atunu. Atoa ma tangata atoa. Alu oe e whea ngai mau morianga pe a whaiua e whaia se sori tu la whono whapea. Alesi a mea e sirina. Ona au whaanoa noa i tele. Mai au te mawhau pēa lava pēa i ai. Le whawai le o Samoa. Whawai le tua Samoa. Tangata umo le atunu ue lau vivilu ma pepese. O le tātou whawai o le atua. O le whawai o le malo o le atua. Tangata kerisiano. Tangata lo lotu i le asā ma le asitona i molo o le aua safitu. Tangata tāpua. Alale me le whai. Tua i ngalo lava a o onga le tuspa ia. Wa le fefe le tu la fono le atua na whawai ai me uma. Ma tu la fono na whawai ai tu la fono wha le lalulang. Wa le hawa i le tu la fono wha le lalulang. Wa le mingao le tu la fono whawai le atua na whai ai le tu la fono wha le lalulang. Au e te whasi o tangata, au e te mori mau pepelo, au e te mori lua, au e te mana o fua. I le povi a le lu tua oi. E le whātua tuanga po le lona sfurma le luepo, lona sfurma le toru le kalesia Jesu Keriso lau pio asamatai. E whetau i le mea lea. Mā tau te tali tonu. I le whaaloalo ma le amana ia o le tula whono wha le malo. Mā tau te tali tonu foi. I le whaaloalo i tū maanga o tupu ma wha vai o atunu. E sei baba ila ia. O le wingo lau tala. O te whai atu so o lava. A tupu se hit and run i nei. I New Zealand ma isi atunu. E le umbia e maua. Aisea. The conscience of a person. O le tangata e le lotu. I le tonu le atua e le o se kerisiano. Aina sita mai whaasala launga lava a leo leo. A whai e te lo se wha matalanga i le whaalawe lawe no te ele tangata le ta'awale o le hit and run. Whaafso ta i ane
se ofiso leo e la talatane i ate oe. Tangata lea, ele lotu, ele se kerisiano, ele talitonu i lea tua, ele whaavaenga lona o langa i lea tua, ai i lona langona malona lotu. Nā alua ia o a fia ila ia leo le vaenga lena a matatuela whaasua i le so, i me ia tolu. Summoned, arrested, detained, and charged, or turning yourself in. E tua e lunga le tangata na alu lo i le ofiso leo. Alal me le whai le kerisiano o Samoa. Tua i fia atua ma le fia mi o tonu ma le fefe le tula fono. Faa le lalolangi ma le vainga faa le tangata. Ai le fefe le tula fono le atua ma le sila fanga le atua lae. Sila to toa mai iai. Iona whai loleo le mele na. So tanga faa le ainga, ya ma le tātou wā. Ua wha tāu. Fefe i le tula fono, wha le lalolangi, wha le malo. Ai le popole i le silfanga le atua ma le tula fono le atua. Wha tiu tala loa i ala i le whapea. Say no more. I will never think of it again. But it will be always at the back of your mind. Anyway. Le ala le nā le o tūla i mai nei whawhita auli. Tō tai au, le weekend la ia lea. Asonga fua, whatino le whamsinonga. 4 more days. I can't wait. Pea no whai atu lau tau sila i mea ese o la tula i mai. Some out of the ordinary, some that were expected, and some out of your expectation. O la ai mea tau tonu ne i ai le whaanga solonga le whamsinonga lea. O mea aia na lau manu ia, e alu lava, e tau nuu lava iai. O ingo tangata. O ni mori mau o ni tangata. Ni mori mau na whawhau ni tangata, ni mori mau o lae nofo pea ma tangata. Whaatali le teimi e tatala ele malai. Whaato a whaahilo le i le whangatia. A le tātou te leilo. Ai tele mea o tātou iloa. O mea tele i mawhau wina. O le ātu lai mai. Mai si a mea. Wa le vāna lau manu ia. O le a whamaunia. Ala le nai tā wai tele. Se tātou mata. Wa polonga le atu nuu. Ma ua le lava vā le atu nuu. I nei mea e tūlai mai. Tangata intu tupu ai mea. La tu te ilo le. Nā tu te ilo le tala moni o le mea. But they're scared. That's the only reason why. They are scared because they have so much to lose. They are scared of the embarrassment that they have caused themselves. The self-inflicting wounds and pain anticipated and done by themselves. Ioi, mele nai lena fefe tangata ia. Fefe le tu la fono wha le lalolangi. Le wa ainga tangata. Wa fia tau sanga o lo lato puni pea. Ma tau mai lo lato wami o tolu. Ma le se uma o le atu nuu e masalombia ni mea ia o laumanu ia i lato. E tele mea i o lato lima o le a ave se le tu la fono. O lato tamali anga. O lato o loa. O lato to finga. Io. O lato tupe.
o lo lātou tau le leia, their reputation, their wealth, their status. Pēo tangata i te tonu o le palemene, po ni tofa i pule, po ni minister, po se palemia, po o ai lava. O le a matila tila, i le vava ai e Samoa. Alan lau te whantuen. O le teimi le nei o le atua. O e fo ina lātou whau ni mōri mau. Mani tau pule pulenga, le ami o tono. O le a whātutu la i mai, ma mātila tila i le la, le vava ai atu o Samoa i ai. Lal mafuanga na laina whaile mea lea. Ai se a lava na lea lo whai. E whaile mea. E ale na. Ewan. O la utala, whaafetai i le atua. I le tō whanaa i le tamaitai Palestine, o le whaala puputonga lau tūstala ma lau whaasalau. Na ia le talia ina ai, le whautuanga, ma le tu o lalo na batu ia i leo. Whaisau, whātu e senga whaalau i tele. Whātu e se iai. Let me tell you this. When Langi was asked for a public apology, she did not do it. She did not express a public apology. She refused to make a public apology. Aisea, na te le fia whaia. Se whato e senga whala wai, tele whato e se iai. Ele i alulangi i o i le ao le malo. E i le tangata naru i o i le ao le malo, o le tangata lana e tau na whaato ese. E tau whao ngā se mai le malo si ango le ao le malo, ave ese ai mori ango lo whaasanga i a te hia mai le ofisa le leo. Awa ana whai e langi le mea lea o se public apology po se whaato e senga whaa lawa i tele. That is the end of the matter. Which means that the public apology, if she would have done one, would be clearly an admittance of guilt. Tu so whai loa mai ina. I le whaato e senga whalawa i tele le nā. Wa ioe le tamaitai Palestine o ia ua se. Admittance of guilt. O tō se sila lai. O tō ai ngā DLC e whaia e malu o le malo ma le ofisa. Ia, popole, a whaia sau alu ilungo le TV le nale ma whai sau tala i le atunu ma le lalangi ato ma whaato ese o le malu o le malo tu lau. Pa ia ma tau langi o le malu o le malo. Ia ma le atunu. Whātu e sei, ia, wau mawholea i la. Ai tātou o pēr, e whaisau sala. O le wingo le nā mea, o le tau mawhai ina ia tū lei, ia si te mai tai Palestine, whaia, ia langona o whapea, o ia leo a lai o la tele le vevesi. Ma ua a fia i ma le suafa mamalu, ma le tamari anga, ma le tōwhinga o le ao le malo. Ioe, o te taula o na e. Leo la fwa i ai. Le se i matua inga, ina ia whaia, se whato e senga whalawai tele, ua ilo ai, o oe na se lau mea na whai. Mention ai fua ma le au malu le malo. Whaafetai le tō whaa. Wale mawhai ai, ma le talia ina, e langi kirisoma le Palestine le Jaws, e whaatino se whaato e senga whalawai tele, e atangia mai ai. She admitted
guilt, conscience, or has done wrong. Aftai, na o tati ila le whapena, o e whaau morianga. Whaau le whaamsinonga o langi, whaau ma le whaamsinonga o le tangata lea na whaongaina le saini a le sifoi. Malu o le malo. E whai ele long. E taitanea e se long. Te lei lola, peia i eise isi long na whaia mua mua. Awa i ei fo sisi mea tūlai mai. Pe whapea. Ia apisa nei. Le na maturu sifuru wafe po le lua sifuru wafe. E whaonga ai le saindi. That's right. Out of the blues, those things and those deals can be able to be done. You know. Talo whanunga le tātou apio whoringa. Le tamatai, kalameli, alipia, talo whalava, maroso fuwa mai. They have no right even to suggest she apologizes. Pathetic. And you're so true, kalameli. Pe mai si maota Ioane, o kanga ka umanga e mumusu, e a wakule leo I fafu. Lato umalava fuina, o lo lato ufi ina, I le soli tu la fono. E mata utia. Fuatino Josefa Talofa sister, yeah. Yoto maram lambalea, Langi is an experienced writer and journalist and broadcaster. She understands her job. She understands the codes of ethics, of practice, of the Broadcasting Standard Authority, and the principles and codes that is the guideline to the work that we do. O iai tu la fono e lima te inai le tātou ngā ruenga. Mau te whamalo whafte iantu I le whionga le tamaitai prestine. I le loa le talia ina o se whautuanga e te alu e te whātou e se whalau I tele I lumo le TV ma newspaper ma le itio I le atu nuu ato. Koe ngā mio wha alope ai e. La tātou e tāle pese lea as I su el tamaitai. O ati mai le tātou whale tā vale o le Henderson Cars. Ia wafo se tātou li poti o le nei a fiafi. E kola uro no lo amu Mina sabe na what for me doing We hope that you still love me Not to you stop far away Like sabe that me still solo waiting you Me hope that one day by you come to me We hope that you still love me Una ile au malipo Wale mafai usimalo Se angelo ella se ipaima Se imakuai Itza mele fia vai Malie maia oelo uau Omo onganei uale taulau Uta wau na valia ile mafufau Ne epe mai usimea na ofufau Uti musula vai e o mai Iuingalo ai nga uti musuai E pongisa ilato ile pa atisima oe Una ole mutai lo
crossing the field along the doorway. I fight a leia, o te ono saipeia. E ma fana ngala oi, le mana meia. Te tala peia, I le matai. So te asato. O lea ua se fulu ma le iwa minute o te ainei ia le itu la elima. Ia le tautua mo oia le siufonga o Samoa, le radio Samoa, sfulu lima iwa tolu a mo I au kilani mo le a taua sa verse iuli. E le nei fo I au wauli o le aso tofi o le whaatawhiti o ngā ruenga sa whenga iai. Ina I aso I e wha watuna I atu nei. A o leo mafuta mai ia le tamaitai o ati. Fai foi mafonga tau moli o le tātou pūlenga wale au whenga alwenga. Le Henderson Cars I manukau whatalo whatu ati. Ma lole ngā lue o leo wa atu wa ua. Pongi sai fua ala ngai ki ngai lokoa Ya malo sei fo savea ia sa le ia le fo wala mala fai u ia ngano ngade le ia so ia fa sai le ali ia o a mare nai tu so officer malulu ale office yo le fa to autango nei atua tape ia le fo I va tu le fa fonga mai le tu le condition ya ai o le fo te va vai tu fa ia o pa huli uma ia au fafo atu le tātou ofisa nei, ia o te tunua o le tau fo le nā olo iai, ia o tau ina. Ia sa le, ia whapena fo le tau I, le whiua pe wha au le mai pe la a saunti mua, ia o le fo la lama whai unga luenga, ia o le fo la tapuni mai sa ofisa. Ia, malo, e a maili nei aso ma le tūlanga fo o le au ranga. Ia o se reporte atu I nei le tato ofisa nei. Ia sa whaatino nisi o sign up fo le malo la tunu ulunga nei o Kilani. Ia le sa whaatino ia la to sign up. Ia au nisi fo yo a inga sa o mai nei pitia la to tāwale. Ia sa whaia la to sign up le aso nafi. Ia o le pisi mātani lava le Henderson Cars. Ia o le aso a matangata fo e anga I mele tato ofisa nei. Ia mai apalai nia la to tāwale. Ia peo le mai tau atu ko sa vea o peo to tele au tato a inga o le foto a o mai me Samoa. Tato a inga le te a laki ma le kota. Ia nai o tato a inga fōle na le whapeo na ngā so solo mai I tato ofisa. Ia o mai fia maua fo se so ane le tato company. Ina ia maua ini tāwale mo la toma la to a inga la to whanau. E mamuli le a onga ia e pe o le whaatino e le susoani fo I le tato ofisa nei ia e apalai e se tāwale fo I e mō lātou. Ia o tato promotion e whapena whaalu lava le temi nei. Ia pe o to tele lava le malo la tunu le o sila fia o le la a whaamuta I le masina fōu. Po se taimi lava le ni tau sanga ona le to tele lava o apalai nei ta avale ia o taso mahindra ia tolu o le piki apu le mau le whawhetala ia ma taso SUV 700 ia ma le Scorpio Kiwi Edition ia pe o taso ainga mai la lo Wellington e ma Christchurch le whapea o nā lumia ia taso ta avale ia tolu ia pe o le piki apu le e fia I lava ona le whapea e whetau I le ma auala fo I la lo ia e whitaui lei e piki aku le tele na o mai apalai ai. Ia ma whaatase mataso youth, mataso ta'avale la iti, ale ngata leo taso van, ai eis ma le caravan, fitunu foa, I le sfulunu foa, I le sfutasinu foa. O ta'avale umana, ia le whaapea ona alumia lava te minei, le to'atele fo I o le malo la tunu. Ia o tata ta'awale uma ia wa uma ona molify po wa uma ona teu. Ia ele lava se pole ale customer ngā sau lava whaatau ia mana ia wa uma ona teu ta'awale. Ia tasa tu inga ta'awale lava. Ia o tau, peo tau ta'awale lei ia le temine ia window price. Ia ai a apalai ia le customer. Ia e maua discount uma tasa ta'awale uma. Ia whaatase ma cashback o tasa ta'awale uma lava e maua cashback ia mataso refill. Ia peo
vaenga na o ta ua atu o na to tele la vale malu la tunu o lo fa pe o na silingia mai sulanga lea ia o le si vaenga ta ua o le benefiti e fa malusia la vale benefiti o na to tele la vale malu la tunu o lo silingia la vale sulanga lea ia e mana o mia lava e o le fa atanga pe talia le Henderson Gas le benefiti ai ai ona ai inga o ai inga la ia e mana o mia lava sa full time ia sa na sa sapolo application ia al tulanga o le repayment male sa ya lo tavale ia e alu lava le swafo o le benefiti al tanga le full time ia na sa fu e sa sapolo application ona hate benefits ia o ai inga na o le tanga e benefiti ia o le situlanga o le vaenga leo le back credit po le leanga le ingoa ia o ai lava o le anga le ingoa a o le e fia mana o mia lava sosoani e wale ai lava se me so mafai o decline mai lava le telo fa sa vale po fia lava ai mana o mia lava sosoani ia nga i mai i le maso office nei e fa sala no la masa oku ia o lo ia le maso option 2 po le maso finance ia le maso finance na o lo sosoani le so tele le na tu o lo fa ona le anga le ngo ia e sosoani tu ai e apala i lo ta vale ia so awa e te misia le va no nei ia so mai i le maso office nei le Henderson Gas ia e fa sala no la masa upu ia e maua tu ali sosoani i o lo ia le maso finance ia e sosoani le i le malo la tuni o lo whapeo na fia mana o mia la sosoani me sa vale. Ia, malo, whaptai, tā ua tele, o laua tūlu lata e tapuri, le tātou ofisa nei le ono? Ia sa le, ia o lea e tapunia tato ofisa le tūlai uno. Ia ai te tala pea le tato media, po mali tato numero. O lo ia le tato, o lo ia tato au whaingaruenga. E whaingaruenga tu lawa le te mine se ia pā ia na ne le spuma tasi. Ia, o le a lawa le te mina ne te avanoi. Ia, e mawhai lavona e wala au mai le maso numero bilifua. Ia, Italia tu lava. Ia, pe i meli mai fo ilunga le maso page Henderson Gas. Ia, Italia tu lava. Ia, e o le a whaingaruenga. Se ia pā ia na ne le tu la spuma tasi. Ia, la fotui, la mai le tā... Tua tusi mo le tā telefoni pe a whai ua mai ia tā vaenga ma leisi si me upa ui le tā talanoa. Ia o ai lava o lo whimana o mese susoani i le tia apalaisa tā vale ia wala au mai iau o ati i le numera vilifua i le o vale selau. Fisitasasi. Ia pise susao mai foi i le mato ofisa nei i le mato address tasi wawha Kevin Tishrai. I papatoe ia pole i meli mai fo i lunga le mato Facebook page na e alu le Henderson Gas pasai lava sa vea mo lava no ia te filo atai au tapo kalame masani ia wale lei whaaftei tele lava fo i mo le taimi a le a tā wheloa ia malutia le soifua pe a manava ngā luenga tā wheloa i tai au ai wha soifua ia mo le taimi nei pasai fo sa vea mani se le da fiaki ia wha pena fo i Ia, o te maita i o ati mo le tātou whalata wale Henderson Cars e te maua i le salau i wawha. Cavendish Drive i nai papatoitoi manukau. Ia, po o wala au fo iai i le lātou telefoni. O walu salau, fitu tasi. Ia, ma le... Na e tatala lava le lātou telefoni ma le website ia whapea fo i le lātou Facebook page. Se ia pa ia le itu la... es full maltasi ile poana nei la tato wo e vai foi ia fa pena fo i ona kaku e famis kaku ki o faisi malulu o le fifi nei ia ai mani el faimba faisi na malolonga le popo fo i mai ia fa solo per le tato fa so inicio mata uputa ua ia vale no silefia le tu o le tato tapenanga ile fono leo le afa i le vai sofo ai mua lava i le whaamsinonga o le sunga lauri ia mai la tau e to ono ia o lo molia nei tātou nofu te talo ina ia mawhai ia ona whaadia le ambi o tonu o le atua
Wai lima mai asu, o le matua I umi lapa. Kato mai ona, amatu leo sisi vai ngole tulafono e ta o le habeas corpus. O le ale wing o le vai ngole tulafono. E o ngā ia Samoa. Le sunga ia Mulipola, Wayne, ia ma le mapu I ti ngā band. Wale matine ya O nei langona Manei mafaufaunga Lo una watu Se mea awhai ngata Ia tawina se rosa Matufu ilo ulima Holo falena Epi one api Uale matine ya O nei langona Manei mafaufaunga Lo una watu Se mea awhai ngata Ia tawina se rosa Matufu ilo ulima Holo falena Tau I vinga Mamea fita o leolanga Fesoa ina E peo peango le vasa Tu ina naunga I leva aina o mata Lo uaue O mai sofa atua tuana E pione api Uale matine ya O nei langona Manei mafaufaunga Lo una watu Se mea awhai ngata Ia tawina se rosa Matufu ilo ulima Holo falena Sola Fa'aluma ita Lea ise sa olotola Oh, folinga Mose sulu ile fongisa Ahola upu Mose rosele mamae ile la Epi one api Uale matine ya O nei langona Manei mafaufaunga Lo una watu Se mea awhai ngata Ia tawina se rosa Matufu ilo ulima Holo falena Ia tawina se rosa Matufu ilo ulima Holo falena Epi one api Uale matine ya O nei langona Manei mafaufaunga Lo una watu Se mea awhai ngata Ia tawina se rosa
Matuki lo lima Olo falena
tala mali tō ainga ua whaumata ua tō whasoifua o lau mana mea whaingata o na whangano oi i tō tano o lau whatu malona tae ai le suia loa nganga uana o ya ova ai tatu sungai ia te oi Asi pelua e koringi poka ke momoe a umani e luku loko Usi mai a lau whenka fia mawhanga whanga Wa ngā o oi wa kasi luku wa nganga O oi o le rusanga o whaasawinga Ma o sa ilia i le awe o mai Le la me whanga susuru a o pungi kia Le whili le wanga ia le peki Ma o whaape e kuma o e whaamawau O kau wa le ai luku mafu wau Au silia i po i le wha a uma A wa e le kalia i kai lo ai o lau masua mana mea whaingata o na whangano oi i tō tano o lau whatu malona tae ai le suia loa nganga uana o ya ova ai tatu sungai ia te oi ya ova ai tatu sungai ia te oi Ia le nā, whawhiwhianga su I whiwhiloi o le manawa o ngā luenga ma le ngā Gagaifo Faiva o le atunu ui le nei fo I aua uli ma le awhiawhi o le asotofi o le whaatawhiti o le tele o tiute ma Faiva alo Filima sa awhia ngai ma le atunu I le nei vai aso. Ia, batu o le wha malo ma le whaaftai I le pa ia mawalunga o le tātou atunu o le au ngā lulue o le nā wanga I atu I maota malawa tau tua nā ma utou ina ia saunga le mu ele ngata ia te oi. A ia saunga le mu fo I ista ngata o lo whio I runga le awole tele. A waile se awala ruka mamalo kinga. Ia. It's a public road. E o lava fo I mea ola ma manu whelelei ma manu whetolofi. A kolosi anga le pako ai le vea I se pako ai wa kauwhunga loka o ia. Po se maile, po se pusi, po se sum, po se povi, po se kankalu. O mea umana, they are all classified as members of the public. Yo, tangata umana, mai o I mea ola. Ia o vaenga e ta ua, o tangata lautele. E taula o na utou mana tua le na vaenga o le tula fono. Fatalo fabitoa lava, ia papa le malu, Nansen, iwa se fulu fatou sanga le soifua. Alo maua pelo na malosi a siasi mai ai, I le nei fo I vaenga o le tau malulu o le atunu nei au te roa. Alo fatu I lau fionga le malu, ia fa pia fo I le fionga ia le malu Madeline, ia e mai se fo I le fionga I moangu tia, to fai ono, toko to fai ono. Ia, ma le whainga malanga I le nei fo I a fiafi, ia malutia le soifua, ma ia maua pea le avanoa e whiasi e ia I ma whita loloa ai, ia ai mai se foi ia ta ui le leile tino. Ua malulu o kango lea kape ia I le conditional tatou wale si whasa lau. Ona ua whaia si malulu se o walo o kango whala ire koe ki. Ta ua tele, ia ai mai se. O le whionga le malu Madeline, ia male a ingali. O ina tau ia ona ia le Skyview Apartments. Beautiful place up at Tiapata. He's a teimi no tango la ia le tu ina tu ia le telefoni. Ia po tai au fo I po steimi lava le po nei ai le mai ia tatu le tatu por kalame. Ia e malanga I Samoa e kua kumule le tau mesina mo le Tustala Hotel mo isi o lo iai le Skyview Apartments in Tiapata. Ia e mawhai o nā ngai fo iai ma watu. Ia
le telefoni e te wala aua iai mo se avanoa. E mawhisiri po pele fia le kau. A le mea le mana i o le nofo mai lunga, ma tutu mai lunga, ma tilo mai le fola atu. I le taita fola o le ngata i whale i pia, o le wafu, ma le vava ai mai i ngā tai o le tau me sina. What a beautiful view from up there at the Skyview Apartments at Tiapapata. Ana mai leo la utalandoa i le mata upu lea. Le whaua momoli i a le fionga i le whaasina. Tole a foa vui masina mua i le ainga o le whaatuatua i le atua Samoa Utasi. The Fast Party received le sui whaorioli le na mō whaasale le anga numera 5 i le awhiawhinei. O lona winga, e whailo lava fo i le whangatia i a te oe. I teimi uma, pe momoli sui whaorioli o le HRPP, pe momoli fo i sui whaorioli o le Fast. E longo pui ali i lava le atunu, po ai le sui. Ia mole sinafia, o le fionga i le whaasina ia vui tole a foa masina mua. Seina fo lava. Ia o se tasi o te mali i wo leva tele o na ai filo, ma loto lotoi i te tonu o upufai o malo. I le tele o tau sanga ua mawai. E ui lava la, e le ialu lava e tau vā. I le tofi alo na i tu malo. I lano mapua i whaasale le anga numera 5 i nei tau sanga. E umalo le whainga palota, malanga mai vui i whafu. Sa nofo i New Zealand nei mamanga lue le tio le tele o tau sanga. A o le i toe tali watu i Australia. E asi le ainga ia mawhapena fo i unanga lue. Mawha mautu wai. E o lo lava i le tau sanga o le whainga palota i Samoa. E halua vui. E malanga vui o na o se tasi o sui whaavai o le SNDP. Samoa National Development Party. A o iai le na, le taita inga i le fionga le tama a inga, ia tu o tupua tam SSF. Ea, o atu isi whainga panota o le mea le vaitasi. I le vaitau ina ua fau mai le whainga panota o le luafe luas fulma le tasi. O ina, na tu whaatasi ai i le tele o sui, o le SNDP, o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Whaatasi ai manisi mai le tautua. Ia, o le oto iai ia le afo i le tautua le teimile nei. Wa deregistered, o le winga le upule na le whaperitania. It is no longer a political party anymore. Wale oto e aveo se, wale oto e mwhaiu na toi le stala. Aia ua umaatua tausanga ma ta ape atu wai lava sui. O le whaatuatua oi o le tautua. Lea sa teita ia le sunga ia Professor Dr. Afualo. Ia ma ua whapepe nā tua i lava. Ia ai o le vaitaula leo le luafe luas fulma le tasi na ua whaatula i mai le whaatuatua i le tua Samoa ua tasi. O i nā na toi au mai ai ia sui uma ia. O pati nei i tolu sa ta ape. Matu whaatasi i lalo o le whaamalu. O le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi. Ia maavea i loa le fionga i le lauri e le mali toa mo lātou teitei whono. Ia se e ane i le fionga i le Sawhapito ia fia mea avea ma palemia. Tuala te vanga poni whaasio le sui palemia. Se e mai ia ma le fionga ia i le whongaftalai i le sunga le pali tele li o ta eu ma se pau. Ia ma isi loa sui. Lea pe una iai le sui sa tamo i la fo i le fu ala SNDP le dabai tau. Le fionga i le minsta o whalemai. Le minsta o le soifua maloloina. E pe una iai ia le fionga ia Dr. Valas. Ta fito sele. Ia, o le tulanga la le na. Langona i le nganga whaftai. Ua tau via le tau tinga o le fionga le whaasina ia vui to le foa masina mua seina fulaba ua whaato a o lava lea ma se e loa ia le sunga ia vui vai atu tama le ainga sa tuala tau va o se sui tau va
telefo isi tausanga sa malanga tuai ia le sunga avui. Ai le mawhai o le tau wā o le atoa o le tolu tausanga. E te tau e o na nofo i Samoa. Whaftaila o le da ua sui ia le tula whono o teunga o whainga panota. Ua mawhai ai o na o whaititia mai le tolu tausanga. Anga i le lua tausanga. Ia, e mawhai ai o na anga i maanga waaloa. E le stala e avea o se sui tau wā molo nei tu malo whasale anga numero 5 lea e au fiai lano mo popua. O le awhionga i le whaipule ia pestava i fou o le sui le na o le tu malo lo tu lai mai le teimi le nei i lalo o le fua a le hero pipi ia mana ia le tau futulinga le nā ma le tau vanga le nā i le mata fo i le atunu. Ai pe na ufailo le fonga tia i le fiafinei. O le aso na nafi na momoli alo i ai le sui o mo taa mawaiala. Le tofa ia tama le tā Taimang Jensen. Ia i le whawhaletui o le whatuatua i le atua Samoa. Tasi manatua i le nei uso. Awa o le tausanga lea na tenei. Lea na atoa fo i ele se lau tausanga o le lakapi te tonu o le mātou nuu i waiala. Sa au manatu. Mātou te sāwa vali whaatasi ai. Whaatasi fo i lea sui o le manu Samoa. I lona fo i vaitau o stangata ta alo manos. Ma o stangata wha moimoina fo i tonu o le mātou nuu male au. O tama mātutua ia. Ia whaatasi fo i male fionga le ni kapiteni. Le fionga ya moangu tia toko tautai to whaiono. Ia e pangarea. Wa o sa vali au le mowoso uawa no e sa vali ai. A o le tausanga lale nei. O le sa vali o le tuto o tasi a le batu nuu ia waiti mota. Ia o le lana wha moe sa vali ai. A toa fo i eile se lau tausanga. Talu o na tau nuu ma whaavaina le lakapi te tono o le mātou nuu i mota. Ona o aune i lua sa au ta aloa i le ngata o le skopa i le aonga lava la tau i le kolisi o Samoa. Whapena fo i ma le tātou au le nuu i mota le au tele. E le ska mai au. Tu sore vai teimi lea. Au te ta alo le au tele lea. A o le ta alo mai i le sunga e Filippo sa ena. O le sunga ia Pascale. E fau umata boiti nei o le au. Ia. Ai, o le mai tau le na o avea i le fionga. Ia le utele keli si maile. O whaia onga le na ia mātou. Ia una o me i loa mua ta alo i le aua. A le tātou nuu. A le si fo i mātou nuu a le au. O le nuu le e tasia. Mo ta vaiala whapena fo i uta le whaale tolu i le mangiang. O le nuu a tasi. Ia, ta alo i fo i nama tautua i le au tele le tātou nuu. Ia ma uso mātutua nei. Pe o nei ei le fionga i le whaipule. Ia whale o mawaenga. O le kapiteni le nao le mātou waitau. Whale o mawaenga Dick Tafua. Ia whapena fo i le fionga mang tia. To whaiono toko tautai to whaiono. O le sunga atalia. Whapopo. Palepua. Hillary. Oka le tō tele. Ia whapea fo i le fionga le sa o le nei ainga ia asi le urua i ali i pelei upu. Fuatai. Ia whapea na fo i le fionga ia to whaiono. Fuatai. Ia male tō a tele. Ele mwhaianga misi ia palupalu. Wow. Ia. Tatsi i le lofo le tua ae pangala lea. O le atatou le sa vavali. I le whailonga ino le se lautau sanga o le tātou lakapi tonu o mota. Ona o lea la ua apa mai le fionga le konsula ma ua e le tō wha i le fionga le konsula. O tusa lava poanga se ngase o malo lo whenga i nei ma le tātou o tunuu. I upu whai o malo o lo iai. Ai o le a whatau nuu pēr. Le whailonga ino le ono se fulma le tolu tau sanga. O le tūtō tasi ma le kemu kalasi e Samoa malona sa o tonga. Ia malana tanga bai. I le tausanga le nei. O le aso lua la. O le masina le nei. O masina fau o uni. E pa ule na i le aso ngafua.
Ia, mai ua masani I le malae ma le maota o le a ulu whao ma fio iai ia Samoa. Ma poto ai I le maota o Samoa, le ofisa au tū, o le fionga le konsula, le tama le malo, ia lana fionga ia His Excellency a whemata palusalue whapo le lua, ia po le fionga fo ia le malu. Ia wā ia sauninga. O le sauninga lotu le ise tātou sauninga lotu e whai le sa. Mana tua le tele o tausanga sa whai lava ia le sauninga lotu le sa, whatoa whai ia isi whawhiwhianga I le asonga fua. Ai o le tausanga le nei, o le mea tāua, o le whamina tuina o le tūto tasi. E a vea lea, ma uala e wha maupopo mai I pēa nganga o tangata ono o tonu o le fuafuanga leo lo whatino nei, ia ma apa mai fo I le fionga le konsula, I le fono fautua Samoa. O le vaitele lea, o lo iai uma I tonu sui ese. O e wha I o sui o le fast, o sui o le HRPP, ia o sui fo I o isi party ese, ia matangata I le lopo o le are paki e langolangoina pele ai. A o le vaitele lea o lo mawai le whea alfani ma le whea ai. O le tāu o le nā. Ia a whai o lo mwhai o na tausi ai le file mū, ia, o le tūlanga tāu o le nā. Wha tāua le tāu au whai o Samoa I ona tūlanga mau poe ma le file mū ma le mamalu. Nai lo o le tātou whātua ma whaalango ini upu whai o malo I tūlanga o pāti whau whai. E tāua tele la le mea le nā, ia ma lala foi la le nā o tali e nai le tu o lalo a le fionga I le konsula. Ia, o le a tuatu le tau au o le whanofofautua mamalu o Samoa. So di le ofisa o le konsula. Whaatasi ai I ma le saufa inga a whaife au Samoa ma le lātou maafutanga I le asolua o le masino iuni, pa le asonga fua, wha maule le I lau kālena. A le ise, wa le aso malolo le na. Aso malolo le na, leo wala o tuai wangutia, to whai ono, wha pia fo I le malu Madeline, ia, e mai se fo I papa le malu Nansen, ia, a fio mai, ia, tala mai au, tātou patipatia le aso, a ta ule iwa sfulma le whātou sanga, o le soifua o papa le malu Nansen, ona e sila le iai, I le umi o tau sanga o le soifua, whātou au o mai, I le tau sanga, e ono lua, e a fo I na tūto tasi, sa mono no winga I tele lava fo I nisi vaenga tāua o lo manatua e le fionga, ia papa le malu Nansen, ia tālu si ia, te ta ia tu ele soifua ma maua le avanoa, tātou te wheiloa iai, I le lofa maleanga le leio le tua. Ona o mai leo la utala I le mata upu lea, o le whainga palota. O le I whaia se tala I le whainga palota. Au te toe fia papa I lava I le mata upu leo a mai ai le I unga le whamsnonga o tālo sanga ilo ma pili. Ma o lea lana au mai ai le aso le nafi. Le whai unga le whamsnonga whanua ma suafa. E le toe suia lava. O le whaamtinonga le nei na whai au na whai unga I le tausanga o se te mai la whai se lau ono sifurma le tolu. 63, o te li whanau. Kai a whanau. Lea la ua whaatu mawina tusa o le whaalua ai lea. O na ilo le apili lea o le whaamtinonga lea. Ma ua mautu I nai. Le apili malona whaiunga o le awhiu se lau onus fuma le tolu I le masina o se tema ua wha mautu ina mai ai ma le aia ma se mesuia o ele o lo o iai a ingai fast fuma le fitu o le awhiu anga o le visa le moa e tau o na tu ina atu le tolu masina mai le asfareile ne se ima vai atu nei se I o le aso sfuma le ono o au kuso lo nuinga tolu masina e tau ono o atu iai. Ua o ese uma
ma whanua ia sa whina wai nei ma le fio anga o whenga. Wha mautuina o ele ele e patino i le fio anga o whenga. Ia, wha malulu atu. Ioi, le fo se wha whonga mai le talinga ia lua tua ma le mamalu le wha le tolu. Ia, alo sina ma aingi sa maria toa. O le whai unga au mai, ioi, au te loe leo se whai unga fo le mauai le nganga o le fia po le ala mantua o lewa tele le mata upulu nei. E le ngata i le wā o whenga matua nai. Whapena fo i male au wā. Ia ai maise ai fo i ia le visa le moa. Ia wha malulu atu wai. I le tūlanga wau mai wā e whanolo umalavalanga o le tele o tausanga sa nofu maola ai a inga ne e fast food ma le fitu. Ia ua ola ma tupu tangata o le ele ele. Ia se mea whangi tātele. Ia pēa whai o le tūlanga leo ua o ne iai. Ia o le no winga e suatia ma liu tō whanga le tō tele o mātua o whanau o tūpulanga o e lava na ifo i le ele ele lea o a langi whasino i le tō tele o lewa na tā o tō aimalango mauai. O le no winga e liu tō whanga uma. O le ele a o le i toi whafo i atu i lima o le nuu o whenga. Ia, o le ungal nā le whamsinongo te manatu e te tau pēa o na tui nātu ma le anganga whaalalo e pe o na lipoti ai i le aso nafi ma le so. O le whaalapuputonga a le Jaws, po o le whaalapuputonga leo tustala, ma leo whasalau, the Jaws Journalist Association of Western Samoa stands to support the President Langi Kirisoma through its statement to remove the Criminal Libel Act 2013. Ioi, la ngona lena o lo ia i le teimi le nei, ina e mawhai ona toi sila le pāle mene. I le toe teuwina po ole lata mai loa ole a au e velo ma apirikia mai ai. Ioi, o tele le vivesi nei mea, ai te tau na whao ngā le leile tulafono. Man tuol tulafono nei na mai le luafe sulma le tol nā vese lai. Ai ina ua toe la ngā languna o te ngata i lo lātou whita tele i atu le epa male i chapipi. Lea la na whai ai i a la fonga matala sa whai i le toila. Ia mai kai lo mariko inga koe a mai lo mariko la fonga lea. Ia whai ngā malo fau e toi tulai mai. Tau na toi tanga i masilisila i tulafono lea. Ia a fi fa le lausuru, se lausuru. Ai ave kia i se mea. Ta uole na ole malama pe i mea i lo tupu mai i te tonu o le tātou o tunu. Palota o le usful minutu mo te ilei tu la e ono. I pati la i o tu lai mai le teimile nei. O le pati o le whatuatua i le atua Samoa o tas. Loa se fulu le si vaenga o lo i lalo le whaamalu o lauri. O le si vaenga o le whatuatua i le atua Samoa o tas se sfulma le lima o lo o i le lima o le fionga i le tamaita i sa whapito. O le si pati whai o leo whalongolongo atu o le stala. O le pati atu mua mapule Republican. E lalo o le teita inga ale sunga ya morio o pio, morio. O le si pati o le o te whaalongolongo atu. E pe e wholinga mai ua whaingoa o le green, ia pa o le pati o le lanu mea mata. Ai o lea lava ele iaia ni tala ua manu le taimile nei, ia pa ua wholinga mai ai ua le stala a o ai fo i tangata o le pati, a o ai fo i o le a teita i le pati. A o le wholinga mai pe ona i mai le vea i a te au. Whapea o le pati lea, o lea ua le lopo auna le stala i le pati. Ai ua hanga i ai ia le vaenga e tō sifurma le tō lima
Alfia ai mafia me. Nisi tala. Nisi tala wa mai e la uvea masau I mai o au tafa mai le atau se vea o whalongo le tala. Whea ko le ale kala lo mea whaika kala. Ewe mai si au vea se o ke whapenga. Wele kele o mea o ke I e maka ua kuia ke oe le ae sa ue pātonu a la u valo I a te oe. O whātu le ale tala. Mai na o whalongo. O whalongo o whono I a tangata. Ma lau manu I ai. Ne le toi fo I mai o fia me le pale mene. O whatu, le ale winga le nā tala li wai whai mai, ke lo fia me o lo tofa fine. Ai whai mai le tala le ala uvea I e tau. Le ai e le whapeo le toi fo I mai I le whainga panota. Le ai. Whatu, le ala le kalanga I whalongo I. Whai mai. Te losa vea, le atau. Rau te lo le leia lo tino. Whaalo tofanga ma lo tino whaasale valas. A leo tau atu. Na o whalongo o whapea le tala. O le awha mawai. O le watunga le I tua o fia me pe awhai. E toi usu le fono I le vai asofo. O le awha mawai alo I ai. E le toi sau se palota. Wa lava lea, wa le lava ua. Tele mea e o fia malo loai ma ngase fo I le tua fina. O whatu whawhetai. Whawhetai te wawa ai le mea ki o iai pe awhai ai se au walo anga I e whai mai a te au. Moila. Yeah, but I think, I mean, it is for man's call. And I can see the fatigue and the tiredness in her eyes. But I admire Fiame's effort and also her commitment to being the Prime Minister and the Madam Prime Minister and the first ever Lady Prime Minister in the Pacific for a small nation such as Samoa. And that will be part of history to go down and for the next generation in the future. Se talafa salupito fo le da mau te tonu fo I te lele sao o le fionga I le te mai tai palemia. E le isisi fola mau lunga atu se ibanga na o le au le malo ma le sui au o le sui le fono o sui tofia e anga I ai I le fionga le te mai tai sa fa pito ya fia me o le o tau lau lo na fa mo mo o su I tau I le tini o le a le mea le na a le o tau lavo I le tofinga pa le mia o te tonu foi o te lelo na sao I matau e le ngata I le fia se fulu tau sanga o vea o se fai pule tau le lea ma le tala vou I lona vai tau se yo o mai na vea ma minista se yo o mai na vea ma sui pa le mia a la lea the elevation from the former and as a associate minister, as a deputy prime minister, and now as a first lady, Madam Prime Minister for Samoa. What else is there to achieve? This is the pedestal of her career and her journey. Mai e mamori e la o whaatai ma le nganga whamalo. I ona tua a le tapena ina o le tamaitai. E leise uso e leise tuangane. A o lea sa tu I mitangi olo e ui le so wao le fōlaunga. O la ngona o tangata, o upu o tangata, matala o tangata, ma mafau faunga o tangata. Ai tō pēlo o pūlou. Ia ma whaaloa ratu le tamaitai palemia. Ona o le maua lunga o lana tautua ma le fola na ia si I ai Samoa I le tūlai mai I to tonu o le palemene le ngata o se whaipule ia e whapena o se minista o se sui palemia ma a vea lava ma palemia o lau talafoli nana whai atu I le fionga I le abomua le tui atua I ala wofo whono toe pia
Ina ua toe filifili mai ia le sunga atu le epa e avea mataitai le teimi le nei ua valus fulma lua tau sanga lona soifua. O lo utali tonunga sa iai. Sa te tau loa ona see ia le fionga i le sui teitai. Ia la wofo i le teitai. O i e wha ngā solo i ai ma faufaunga ma tau nu unga i fola mawa lulunga e te tau ona o i ai. Mai fai pule si o i le minister si o fo i le sui palemia. Se o lava ina palemia. Nala fo lale na ya le yono ona le tu mau i lo loto ma lo ma faufau. Ia se tulanga e toe ono o mai ai ia le HIPP e te ta i le malo. Ona e fua lo tali tanunga. A fai e tu mau pea lava tu i le epa. I le tofi lea. Ona ole na nau ina ia toe avea ma pale mia o Samoa. Iona tau sanga ma ale ale. O lo tali tanunga. Na e fai ilo lava ia Samoa. Ele na tia. Mai le fifi foi pe pala ai. E fai loa i lau ai a te tau. Lo tali tanunga. E tele malmalama. E tele i latou. Latou te fai mai e tau. Tele e tele fia li le i a tau. Ona matua tele au fai unga e te fai a. I mea nei o fai o malo. Mangasa ngase o malo. O fo i le tātou fai ngā palota. Na o fai atu lava. I le taimi o le nā fai ngā palota. La au tau tilo. Masila sila. O ai le sui o le atu la i mai lei tu malo. Ma lei tu malo. E lei se. Ai sea. O tilo i profiles o tangata. Fatala noa tangata. Malama i winga o tangata. O a ai kia fau. O a la ngona fau. Manatu fau. Ma fau nga fau o mai ma tangata. Tangata na e tau na tu mai e whaile malo. Au tau sila i tau sanga ma ale o i nei. Ia le sunga atu lepa. E le toi mwhai o na toi minoi. Le pāti lea. O le pāti lea. O se pāti na le lei lona fausanga mai le amtanga. Sa masani i le polonga o tangata. Sa masani i le matitiva o tangata. Sa masani i le tango lima o tangata. Sa i loa le lei matilofia. Mea sa vaiva i ai le atunu. Ma le lei fo i ana fuafuanga sa fai. Peitai. Ina ua umi tausanga o uu i le pawa. Ma le malo si anga lea. Nā lai loa. Ona tilofia fo i ma mai tauina. Ma atangia ai. Le whaata mala loa. I le wha o ngā ina o lea pule. Ma lea malo si anga. Wha le malo. Wha le palemia. Wha le minister. Na iai lola ia lea ma mafua ma iai ma ta upu o ia tangi ai foi le fai mea whapito. Mio. Na fai ai la ia leo tu la fono e manui ai na o se vaenga o tangata ai leo tangata uma. Ile na fast fulu montupu tau sanga. Wa mata foi o na baba ai ia lea tunu. Wa tau na sui. Wa tau na iai se suinga. Ia mara mele na tupu. Au tau sisila nei le mata upulea. Lela abalus fulua ia. Whapena fo i le fionga i le sa avemba palestine o le malo tele o Amerika. At 82. Joe Biden. What happened? His memory started to deteriorate. Na mata i loa na vava iatu o le mawhai e le to ina. Ona toe finau. Ine finau ngai tono le mauta. Mani whaatala noanga. A utou sila fo i le sunga tulepa. Le lava utou vava ai atu lona malosi. Pe afsiringia fo i. Ua there's a change of attitude. O vave na ita. O vave na tōtama. O vave ona sai. O sui fo i le tōno lona leo. O malosi ma avavau. Wale on sai. Wale fa pale pale.
Ao ana le mai tu le pa lan fatal donga le na foi le vaso le tene. Lau le valea le vale le uma o le lai tu o le fatu tu le tu sa mo tas. La uli le uma ni an ya anga. Ni mea ia a matona to e o iai ia le talanoanga se tō wha ua matua. Se tō wha ua mapo. Le ai. Au whatu saina, ua toe sau i tua leo langa. It's a setback, mai toi tilo lola ia lea, pe ua toi alu solo muri le sia tātou wa mio. O leo a mata na talanoa whaata maiti. Wala lau e lista maititi, le ai o se i o lista maititi, tu lau whaafunga le tunu. Ioi. Le mea le nā lena o maita wina le vāsana se ima vātu nei. Lau le tūlanga le lea o awina, le lava lea o onga, le leile ingilisi a muripola la tōwia, le leisa na launga le ingilisi pe alu i whontanga, ma konferenisi e whaifafa. Enough la. So my concern as a journalist and broadcaster with a qualified opinion in terms of analysis, enough of my analyze the actions, the words that's been said and expressed, the facial gesture, the voice. There is a decline in the mental capacity of the old man. Yeah, out to find boy. Yeah, but we are for him. Yeah, na solo le pel so ifo malo lo ino le tama le to ina le tama matu ya tulepa. Yeah, ai tausia I ai se tai au e tafailo na finangalo. E pe ona fautu ina e lona tama fale nganga le fionga ya ati ko po mata ilinga. Ala pati mata ilinga. Le wa fa ilangi le folang. Ba tulepa fa longo me eta. O olo tama fale nganga. Sa utusi mai ma o fautu ina. Ea. Ele iai lava sesi wa ta pena. E tu iai le tofi tai o le pati ma le atunu. Ala le tala atu lepa. Le ai sesi anga ba. Le ai sesi anga ba. And it was a public statement. And a public statement that will embarrass so many people and those that are attached and committed to the HRPP political party. Yeah. Tu sabota uleanga ina mai lava lo ia la iai o fo mai lato, all the professionals that are in that party have been told that no one is eligible and no one is fit, no one is qualified to take over the reins to become the next Prime Minister of HRPP. Only one man. And who is that man? Well, you said it. Alo Simota, alo Kalameli, ya fa perfo I auto ubalava lo mafuta mailunga Peter Elenico, fa mai se ka ma se pesenga le sapasui le afo le tia fa. Faku. Wiki kalango mai le mealanga o le mele o le sapasui o soilo fi ai sapasui. Fa mai Kalameli ala pia. Mana ia le pese fa umai ia le velenga o lo umanga le fai le fia fele kalo fai ia kaulos kala uru au fai se kalu au le sali Kalameli ia talo fatu for my Kalameli, it is great to see new people running for parliament, fresh ideas and minds that brings novel initiatives and through the process to take Samoa to the next level and catch up with the rest of the world because we don't want to be left behind. Yoi, taua tele. Le moni vai, talo falava malo le suifum ria o Wilsone Kirisoma, talo falava malo, aftai le mafuta mai fo i le
tātou au langa. Asi tu au, o ngalulolo, motunu, talofa lava. Talofa Steph, good evening to you. Ya, whapefo I la Leo. Wai talofa le atau. Whaftai mole por kalambe nei fo I fiafi lo fatu from atu Victoria. Ya, lelei. Oilea, talofa. Maia kalameli. I think it's because Tula Epa is the only one with the heart and strength to lead that party, especially with Laudi Alamariator in government. I think you're right. Salah Hunt, talof lava, balole, soifo muria. Lena. Ola tala le tau tele le mtau pulane. E loa le taua o lou taitai. Ma le taimi na e taitai ai, ma le umi o sau taitai inga. E te o mai I le taimi e te malo lo manu malo ai. Ai ua uma ona e sui le ula, ma lafo atu I le ua, ma tau au o le si taitai. And those are the signs of good leaders. The ones that while they're in that position, at the same time too, they have groomed and they have prepared the future leaders of tomorrow. I'll take the leader now. Ele fioti de lo fo le taitai. E manatu wa lavalana au onanga malana tautua. O le a fase e tuangalu. O le a le ngalo lava na ngaluenga. Ai tu watu le ula. Whaaui le ula e pe o na whaia le tātou tū ma le anga I whanua Samoa ma a inga te tele o le atunu. Ioe. O māwaenga tui ma māwaenga whiula. E ui atuai le ula ale ta mā ua matua. E ula ai lo nā whine ma ula ai lo nā tali. E wha ua wina. Le au onanga ma le tautua. I le nā suafa, po le nā ainga, po le nā fo I tofinga. E le ai a se toi ina matua o le atunu ule nei. E afu lona soifua ai o le iwhaia sa na mawaenga. E whapena fo I taitai o malo. Au tau sinsila I le mea na whaia I le toi ina o Joe Biden. Nana I loa lava. Ua le lava lona malo si e ngā whatia ai ni whinaunga. Ma presidential election campaigns, debates that were done last year. Na pule lona loto. Ma lona mawhauwhau. Ma alofa I le parti o le Democrats. Whapena fu I tangata lau tele o Amerika. E ui ala I le I manu malo I le te maitai o Kamala Harris. Ai na whaia lava le whinangalo ma le loto o President Joe Biden. Whano no lava I le so nafi I le na whaalawi loa mai ai. Mai lunga o le tōwhanga o le fionga le li Palestine. Ma whaia ai le press conference. Ma li imta maitai whaasala lau tu stala Amerika atoa ma isi networks, news networks around the world. Ya, ma ta'u mai ai le fionga I le Palestine Joe Biden that he has been diagnosed with cancer. Ua a fia lona soifua maloloina I le ngase o le kanesa po o le palapala a ati. Ia, ngase o ta maloloa. Ia peifo o na mawai fo ia le tu pao tinama ta mai tai. Ia, tātou te talo mo le te tai lotu tele. Le valus fulma le lua tau sanga o lona soifua na ia lafoi le ula I le ta mai tai. Kamala Harris, ana ua paulava whaia ina ia le Democrats a le malo tele o Amerika
Ona olea, whaatau e Donald Trump o Elon Musk le pālota tangata lau tele. Wānei, ua matua I safa le atunu atoa. Ua au mai umai Donald Trump, dona ainga ma tangata millionaire, e whaata mo ea ma run the administration o le malo tele o Amerika. Ave ese le Medicare, ave ese le Medicare insurance. Tau fia tupe le US aid. Savali ese mai le trade, World Trade Organization, ale lalulangi o whiwhaatau inga lalulangi atoa, ma le valu piliona ta la. Sa tu inatu e Amerika, I lea fo I whaalapu putonga o whiwhaatau inga lalulangi. E au fiai tātou fo I le Pasifika. Ave ese mai. Savali ese mai e le World Health Organization. Alu ese mai mai whaalapu putonga le lalulangi e tausia ai le soifua maloloina. O I e whaiai research ea ma meo su enga wha scientisi. E ma whai, ona sa ili ai whala au o tui, ia mani vai fo oni wha mai fau e ona o su whai ai le lalulangi. I lea taimi, ma lea taimi, ma ave ese mai foi, le se fulu ma le tasi piliona tala. Sa soso ni ai Amerika, I lea whaalapu putonga, WHO, World Health Organization. To tele tangata o safa. Ai to savali ese muri mai nei lava. I le Climate Change Summit, nena whai Tokyo, Japan. Ave ese mai foi, e le to e contribute pe to ese sao Amerika, valu biliona, e le biliona me I tatu talanoe. A talanoa le biliona e tasi o e talanoa I le afe miliona. O le ala na, le o tau sinsila atu ne iai. Fa solo ato le salalo a Donald Trump, ma le Immigration Service Agency, ISIS. Ti poti fa solo ato tangata. E o lava I tangata. O lo iai o lato tus falau, ma o iai o lato green card. E fatanga io no nofo, I le tulafono, I te tonu Amerika. Le tau o le soifuanga. Le tā sene whamboa. Groceries, people are tired because they can't afford to put food on their tables to feed their families. Whai tau wafe maafe. Fia sa lau wafe te ngata whai ngā luenga. Ua wha malolo. Wha malosi. Ai wha whina o te ngata nā. E su e mai mea ai matupe e whawhanga ai o lātou whanau. It's a dangerous world and a dangerous war that Donald Trump is playing. The war of tariffs, the war of trade. Si I mā walunga. Le tūlanga o pasene o meo la fonga o loa e au mai isi e tunu I tutonu le malo tele o Amerika. Wane, wa tau fia uma, le sapalai mai China, tau fia le sapalai mai Japani, tau fia sapalai mai Mexico, alu lo makaanata la touia, Canada, turned off all the lights. The electricity that is supplied from Canada to the other parts of the United States. Yeah. Tātou mata I le tala le tupe Samoa, po le ane meo le au o iai, a wā o leo lau silafia le atunu, ua le aise tala wha o popo le tupe o le neitau sa ngasi tātou tilo, ma mai po I wā o levan tau na whai le tala le nā, tau wha o popo le tupe. O le ua toe lus fulma 5 minute o na tā lea o le itu lai fitu wha moe. O le alawa tātou te o, babalanga whaatasi ma oi lunga o lau tā vale. Ia ma whaia kua o kala ki akai ma ola I o mata. Pupula le lei ai. Ia o ne tupu sa whala
taunuu lava i lo fale, ma le maota, o lo saunga le mō, ia, ma e fia, ma e aki ngu ma i kala le a taua le fai atu. Le a tale pese, e lofa atua i a tau ma lava o lo i lunga o le ala tele, ia ma wha manu i atu i a te oe, ina ia e saunga le mō.
whafonga le tautua mo oe ala si ufonga o Samoa, le Radio Samoa, su lima I watolu a mo I au ki lani nei. E na ua to is fulma le valu minute ia o la tā lea o le itu la fitu. Se o wawa ia tu pei ia o le sunga ia sau lea o le ave pasi I le tātou tātou wa moe pe atau nuu I le afiafi nei. Ave I le nei afiafi, mori atua I lo faanga ma whaamianga I le mamalu o le au whaafonga, ia maise fu I lava, ia le tūlanga o le au whainga luenga. Ma lole ngā lulu I le nei aso, ia ngā leifo I le atua, I le taunu watu I Maota Malawa, a pe tā fo I o na maua se malolonga fi le mō, tali ngā sua o le afiafi nei. Ia ma whapena fo I o na maua ai. Le malolonga fi le mō, ma fo I le malosi awa ia le ala usu I tiute ma Faiva o le aso atai au. Pa mangalo se leo o le au nei, ia tātou whiloa I le lofa mo le anga lei o le tua I le aso atai au. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.